Belren News. Mapungo. Karochidzwa Maremba. Ndoli vuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ula zwiḽiwa zwa shelwa phiriphiri na minthi zwi na mbuyelo dza mutakalo. Izwi ndi uya nga gudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya nutrients. Sa tsumbo, phiriphiri yo pfuma compound dza mvelo dzi vhidzwaho phytochemicals. Idzi compound dzi a kona u thivhela malwadze a fanaho na swigiri na cancer. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Tokyo University of Science. Vhorasaintsi vha ri vha tsini na u pholetshedza malugana na vhuteamiṱa kha vhanna. Kha ngudo ya mbevha, vhorasaintsi vho shumisa compound ine ya vhidzwa JQ1 u itela u vala lwa tshifhinganyana meiosis hu sina khombo ya tshoṱhe. Meiosis ndi maitele a ndeme ane a bveledza mbeu. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Cornell University yo anḓadzwa kha dzhenala ya Proceedings of the National Academy of Sciences. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.